Ancien président de la CENI Corneille Nangaa uwahoze ahagarariye seni ariwe Corneille Nangaa unayoboye Alliance Fleuve Congo kimwe na bagenzi be mu mutwe wa M23 bakatiwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare i Kinshasa. Nyuma yo gusanga Corneille Nangaa Yobelu ahamwa n'ibyaha by'intambara, gukorana n'umutwe w'iterabwoba n'ubugambanyi bwo ku rwego rwo hejuru, umwanzuro w'urukiko rufashe no kumuhanisha igihano cy'urupfu. Très chers compatriotes, ni umurevolutionneri wa vuba muri politiki ya Kongo, ahangayikishije Tshisekedi Tshilombo banakuranye bya hafi. Corneille Nangaa Yobelu undi ni Sultani Emmanuel Nziramakinga, revolutionneri mu gisirikari umaze kwigarurira agace kanini muri Kivu y'Amajyaruguru. Bose bibumbiye mu cyo bise AFC M23, nibo tugiye kugarukaho muri iki cyegeranyo. Ngo hayikaze. Ibishya nibyo bihuri wacu. Scovia Fashion Shop muri Expo 2024. Wow! Wari warabuzaho uko ya myambaro myiza made in Rwanda. Ntibakuyobye ngo bakujyana ahandi. Yoboka stand yacu muri Expo Ground Gikondo. Urahasanga amashati meza ya original y'abagabo n'abagore, ndetse n'aya mipira ya original warewuri handi. Ni ibishya gusa muri Scovia Fashion Shop muri Expo Ground. Iwacu muri Scovia Fashion Shop tugufitiye umutayeri gufata ibipimo bitajyanye n'ibyifuzo byawe, kandi ntiwirirwa ugaruka kwitwara tugukora home delivery ukayibona iwawe mu gihe gito. Scovia Fashion Shop turi muri Expo 2024. Ukinjira mu marembo hita uhamagara 079 428 044 turacyanabarizwa kandi mu nyubako ya Miki mu mujyi rwagati, aho kurikira Karenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza muri Scovia Fashion Shop ngo ba. Scovia Fashion Shop in Expo 2024. Style with us. Kuwa 8 Kanama 2024 urukiko rwa gisirikare rw'Kinshasa rwasomye umwanzuro w'urubanza ruregwamo Corneille Nangaa, General Sultani Makenga, Bertrand Bisimwa na Majoro Wiringoma n'abandi mu bagize AFC M23. Nubwo abaregwaga bose batari bahari, ntibyabujije urukiko kubahamya ibyaha by'intambara, kujya mu mutwe witwaje intwaro no kugambanira igihugu n'ibindi bifitanye isano nabyo, ndetse rubahanisha igihano cy'urupfu. Muri iki cyegeranyo ntabwo turi bwibande kukuba barakatiwe igihano cy'urupfu, kuko n'ubundi ubwarwo kutavuga rumwe na leta ugahita urema umutwe witwaje intwaro ubwabyo ubumeze nk'ubikatiye urwo gupfa. Ibyo nta gitangaje rero kirimo muri iki gihano, nk'uko n'ubundi Corneille Nangaa yanagarutse akwena seka cyane leta ya Kongo kubwo kubaha iki gihano. Icyo turi bwibandeho namwe mu mateka y'abano bagabo bombi, Corneille Nangaa na General Sultani Makenga, ariko by'umwihariko n'ubundi reka duhere kuri iyi nkuru y'igihano cy'urupfu bakatiwe, kuko niyo ikubiyemo impamvu zibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ubundi tubone kwinjira ko hahise habo n'abari bo kugeza ubu. Inkuru dukesha ikinyamakuru Kivu Morning Post ivuga ko urukiko rwa gisirikari rwa Kinshasa rwahamije umuyobozi w'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC Corneille Nangaa n'abandi basirikare bayoboye w'inyeshyamba wa M23 barimo General Sultani Makenga, Bertrand Bisimwa, Majoro Wiringoma n'abandi ibyaha by'intambara n'ibindi bifitanye isano, ruhanisha igihano cy'urupfu. N'urubanza rwaregwagamo abantu 26 muri rusange, rwaburanishijwe 5 gusa aribo bari bahari mu rukiko, abandi barimo Nangaa n'abandi bayobozi ba AFC M23 rwababuranishije badahari guhera kwa 24 Nyakanga 2024. Urukiko rwasomye umwanzuro w'urubanza kuri uyu wa 8 Kanama 2024 abaregwa bose badahari. Urukiko rwabamije ibyaha by'intambara, kujya mu mutwe witwaje intwaro no kugambanira igihugu. Hari hashize icyumweru ababunganira mu mategeko bamwe mu baregwa bagaragaje ko nta bimenyetso bihari bihamya icyaha abakiriya babo barimo Baseyane Nangaa, nyirarume wa Corneille Nangaa uyoboye Alliance Fleuve Congo AFC. Umushinjacyaha mu rukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa yari yasabye uru rukiko kuburanisha abaregwa badahari byitirirwa ko batorotse.
maze perezida w'inteko iburanisha abikurikiza uko umushinjacyaha yabimusabye. Ibyaha abayobozi ba M23 nabo bareganwa bahamijwe bivuga ko babikoreye abaturage bo muri teritwari ya Masisi na Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuva muri Gashyantare kugeza n'ubu. Nyamara kuva mu mwaka wa 2021 ingabo za FARDC zifatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ntizahwemye kugaba ibitero ku birindiro bya M23 nayo ikabasubiza inyuma nk'iyitabara. Urukiko kandi rwabahamije icyaha cyo gushinga umutwe witwaje intwaro ugashoza intambara ku ngabo za leta. Radio Okapi nayo yatangaje ko abaregwa bafite iminsi 5 gusa yo kujurira ku cyemezo cy'urukiko cyangwa bagatabwa muri yombi hakubahirizwa icyo amategeko ateganya. Minisitiri w'ubutabera muri Kongo Constantin Mutamba yavuze ko bishimiye kandi batewe ishema n'ubutabera bwa gisirikare bwabashije kuburanisha abakekwaho ibyaha muri iki gihe gito gishoboka. Nyuma gatoya y'ubu butumwa tureta twinjira mu mateka nyirizina y'aba bagabo bombi. Yego inshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue. Hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura. Iyo urebye hasi ibara ritukura urabona harimo nomero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko uko dufite atelier ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. General Sultani Emmanuel Nziramakenga, umugabo akenshi ukunze kugaragara afite agakoni bisa nkaho yakuriye mu nka, umugabo muremure kandi unanutse uzwi ubuhanga mu kurasa ndetse n'ubumenyi bwinshi mu mayeri ya gisirikare. Yavutse tariki ya 25 Ukuboza umwaka w'1973 avukira Rucuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umuyobozi wa Demarch 23 Movement izwi ku izina rya M23, umutwe w'abari mu mpinduramatwara ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Makenga akomoka mu bwoko bw'abatutsi kandi yanakuriye muri Kivu y'Amajyepfo. Bivuga ko Makenga bwinshi mu bumenyi n'ubuhanga mu bya gisirikare abikomora ku ntambara yarwananye na RPA yari yobowe na Perezida Kagame yo kubohora u Rwanda no kurokora abatutsi muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Nyuma y'imyaka 3 Sultani Makenga yiyunze ku ngabo z'u Rwanda zagiye muri Kongo gufasha nyakwigendera Laurent Désiré Kabila kugushyira ubutegetsi ku murongo no gukuraho mu mbuto Sese Kongo Induwa Zabanga wari umaze kwinubirwa n'abakongomani. Nyuma y'imyaka yaramaze abayobozi igitugu cyane ko nawe yagiyeho kubera bagashaka buhake bisa naho bamwimitse nyuma yo kugambanira no kwica wari inshuti ye magara Patrice Lumumba, nawe tuzagarukaho uko yapfuye urupfu rw'amaherere. Uko Makenga yakomeje gukorana no kuba mu gisirikare cya Kabila baje kugira ibyo batumvikanaho, by'umwihariko nko kuba uyu muryango w'abakabila nta bikorwa na bimwe by'iterambere wageneraga cyane cyangwa se ngo utekereze ku miryango mu bwoko bw'abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo.
Makenga izina rye mu gisirikare ryatangiye kuvugwa cyane mu mwaka wa 2012 ubwo ingabo ze zafataga umujyi wa Goma uzwi nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Byaje kurushaho gufata indi ntera, atangira kuvugwa cyane mu bitangazamakuru ubwo ingabo ze ziyungaga n'iza M23 za General Bosco Ntaganda, ahitanagirwa komanda. Ubwo Bosco Ntaganda we yahitaga aganiye ubuhungiro kubera ibyaha by'intambara yashinjwaga. Guhera mu mwaka wa 2012 nibwo akanama gashinzwe umutekano ku isi katangiye gushyiraho ibihano Makenga ndetse kanamushinja kuba umutwe wa M23 uterwa inkunga n'u Rwanda. Bamufungiye ingendo, bamushinja gutuma imiryango myinshi ikurwa mu byayo ndetse no kwinjiza mu gisirikare abana bato. Mu Gushyingo 2013 nyuma y'uko ingabo zitsinzwe n'iz'abakongomani zafashwaga n'iza UN Special Brigade zari zigizwe n'ingabo za Tanzania n'iza Afrika y'Epfo, Makenga we na bamwe mu basirikare bari basigaranye bahungiye muri pariki ahitwa mu Gahinga mu bice bya Uganda, ahantu hibanga batangiye kongera kwisuganyiriza. Mu ntangiriro za 2017 we n'ingabo ze zigera kuri 200 bongeye gutangira gutera udutero ushuma muri Kongo, ariko baza gucibwa intege n'ambushi bagiye bategwa n'igisirikare cya Uganda. Byatumye nanone bakomeza kwisuganya. Imirwano mishya iza kongera kubura mu mwaka wa 2021 nyuma y'uko Makenga we n'abasore be bagera ku 100 batagaga umupaka wa Bunagana, ariko nanone baratsindwa. Barongeye bajya kwisuganya mu mwaka wa 2022 bagarukana ubukana n'imbaraga zikubye, bahita bafata umupaka wa Bunagana, bakomeza gufata utundi duce two muri teritwari ya Nyiragongo, teritwari ya Masisi n'iya Rucuru. Ibyo bikorwa byose rero biri nyuma ari General Sultani Makenga twatangiriyeho mu bakatirwaga urwo gupfa. Twende tuwafukuze wamwizi na tulete development avec comme priorité. Tariki 9 Nyakanga 1970 nibwo yabonye izuba umugabo w'umunyapolitiki wahoze ahagarariye komisiyo y'amatora muri Kongo Seni hagati ya 2015 na 2021 kugeza muri 2023 ubwo yashingaga ihuriro ry'imitwe ya politiki n'igisirikare aryita Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC. Uwo ngo rero ni Colonel Nanga Yobelo. Uyu mugabo ni muntu ki? Yavukiye Bogboya muri teritwari ya Wamba mu ntara y'Uburengerazuba. Uyu mugabo afite impamyabumenyi ya kaminuza mu bumenyi mu by'ubukungu, yakuye muri kaminuza ya Kinshasa. Avuga neza Icyongereza n'Igifaransa, akiyongera Igiswahili n'Iringara, ndetse akaba umuprotesta w'umurayiki. Mukuru we Christophe Baseyane ni umunyapolitike, akaba na guverineri w'intara ya Haute-Ele kuva mu mwaka wa 2019. Guhera muri 2005 Nanga yatangiye urugendo rwe mu by'amatora kugeza kwa 21 Ukwakira 2015 ubwo yatorerwaga kuyobora komisiyo y'igihugu y'amatora muri Kongo, umwanya yagumyeho kugeza mu mwaka wa 2021 Ukwakira. Nanone mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2018 muri Kongo yarahanganishije Martin Fayulu na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Hajemo imvururu mu kubara no gutangaza amajwi, havuzwemo ko habayemo rero kwiba amajwi, ndetse Nanga nawe atungwa agatoki mu kugira uruhare muri ibi bikorwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaranabikomeje kugeza ubwo zimushinja ubuhemu no guteza imvururu, ariko aza kwishakira umwavoka buhoro buhoro wagiye agaragaza ko ari inzirakarengane muri aya matora. Amaze gusimburwa muri komisiyo y'amatora, Nanga yashinze ishyaka yise Action pour la Dignité du Congo et de son Peuple ADCP. Arishyira ku mugaragaro kwa 25 Gashyantare 2023 i Kinshasa, ndetse ahita atangaza ko azatanga kandidatire ye mu matora yarateganyijwe ku wa 22 Ukuboza muri uwo mwaka. Nubwo nubundi byaje kurangira kandidatire yiwe itewe ishoti, Nanga byaramurakaje nibwo yatangiye gushyamirana na Tshisekedi amushinja kuba yarabeshya abaturage afatanyije na Joseph Kabila
binyuze mu masezerano basinye yo kuzasimburana ku butegetsi ndetse babivangamo komisiyo y'amatora Nanga yari ahagarariye, byatumye babishora muri komisiyo y'amatora mu kuriganya amajwi ngo Tshisekedi akunde atsinde Martin Fayulu agere ku butegetsi abona uko azasimburana na Kabila, nubwo n'ubundi nawe amaze kugera ku butegetsi yaje kumwihinduka. Muri uyu mwaka wa 2023 nibwo Nanga yagiye Nairobi ahashingira ihuriro ry'imitwe ya politiki n'iya gisirikare rimaze kubikimenya bose yise Alliance Fleuve Congo. Kuva ubwo abatangiye kurwanya Tshisekedi byeruye, kuko muri iryo huriro hari hajemo imwe mu mitwe yitwaje intwaro n'ubundi rwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi ariyo M23 ikorera mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Twirwaneho muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza maginga ya ubu Nanga yiyunze kuri M23 nkuzanye ukundi kuboko muri politiki na diplomasi muri M23, ku buryo bifashishije ubuhanga bwe muri politiki ndetse n'ubuhanga bwa makenga mu mirwanire bamaze kwigarurira uduce twinshi muri teritwari zitandukanye. Ubu bakaba baheruka gufata uduce twa Nyamirima, Ishasha ndetse na Nyakakoma, byose biherereye ku mupaka wa Kongo na Uganda, ndetse baba abapolisi n'abasirikare bari baharinze bahise bahungira mu Bugande. Kandi AFCM 23 iracyakomeje urugamba kuri Colonel Nanga ngo gahunda akaba ari ukugera Kinshasa bakabanza bagakuraho ubutegetsi bubi bwa Antoine Félix Tshisekedi Chilombo. Nitwa Pierre Romeo imfura yabo, shimiye mwe mwese twabanye muri iki cyegeranyo. Nibyo bihuri wacu Scovia Fashion Shop muri Expo 2024. Wow, wari warabuzaho uko ya myambaro myiza ya Made in Rwanda ntibakuyobye ngo bakujyana ahandi. Yoboka stand yacu muri Expo Ground Gikondo, urahasanga amashati meza ya original y'abagabo n'abagore ndetse n'aya mipira ya original wari uri handi. Ni ibishya gusa muri Scovia Fashion Shop muri Expo Ground. Iwacu muri Scovia Fashion Shop tugufitiye umutayeri gufata ibipimo bitajyanye n'ibyifuzo byawe, kandi ntiwirirwa ugaruka kwitwara tugukora home delivery ukayibona iwawe mu gihe gito. Scovia Fashion Shop turi muri Expo 2024. Ukinjira mu marembo hita uhamagara 079 428 044 turacyanabarizwa kandi mu nyubako ya Miki mu mujyi rwagati, aho kuri cya karenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza muri Scovia Fashion Shop ngo ba. Scovia Fashion Shop in Expo 2024. Style with us.